السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ تمام دوست کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ جن احباب نے دعاؤں میں یاد رکھا۔ چند دن پہلے منڈی بہاولدین پروگرام سے واپسی پر گاڑی نہر میں گر گئی دھند کی وجہ سے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام علماء اکرام کی حفاظت فرمائے۔ ابھی سفر میں نکلے تھے تو دل کیا جو احباب نے دعاؤں میں یاد رکھا ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ یہ علماء اکرام اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، ہمیں چاہیے ان کے لیے خصوصی ہر دعا میں انہیں شامل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلک کے جتنے بھی علماء اکرام ہیں، علماء دین ہیں، اللہ قدم قدم پہ سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ جتنا بڑا حادثہ ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ گاڑی ساری تباہ ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے گاڑی میں محفوظ رکھا ہے۔ کلٹیاں گاڑی کی لگتی رہی ہیں لیکن اللہ نے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے محبت کی، پوسٹ لگائی، دعاؤں میں یاد رکھا، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آج سمندری سفر میں جا رہے تھے، بھائی ہیں چھوٹے حافظ انزلہ محمدی صاحب، ان کے سر پہ چوٹ لگی تھی، ابھی پٹی اتاری ہے، ناک پہ جسم پہ شیشہ وغیرہ لگ گیا تھا۔ دعا فرمائے اللہ صحت عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ کے لیے نکلے ہیں، راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، دھند بہت زیادہ نکلی ہوئی ہے ابھی بھی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مبلغ اسلام حضرت حافظ عبدالوحید ربانی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ ان کا بھی جمعہ سمندری میں تھا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور ماشاءاللہ حافظ عثمان شاکر صاحب چاچو جان، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ تو انشاءاللہ حافظ عبدالوحید ربانی صاحب آپ کو کلام سناتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر حافظ صاحب بھی سنائیں گے۔ تمام احباب محبت سے سنیں، ماشاءاللہ کافی احباب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبت قبول فرمائے، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ حافظ عبدالوحید ربانی صاحب۔ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے، آج اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی جناب قاری القرآن حضرت مولانا حافظ انعام الرحمن محمدی صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے پہلی مرتبہ ان کے ساتھ سفر کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر خالصتاً اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دین کے لیے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو حافظ انعام الرحمن محمدی صاحب کہہ رہے تھے کہ حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ، ان کے لخت جگر قاری عبدالرحمن شیخ پوری، ان کی طرز میں تھوڑا سا قرآن سنا دیں۔ تو میں حافظ صاحب کا یہ بات کہنا موڑ نہ سکا لیکن میں انشاءاللہ سناتا ہوں۔ آئیے اللہ پاک نے اپنی پاکلا مندر فرمایا وے کائنات دے لگاؤ، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں، کوئی آندا مینوں لکھدا میں کامیاب ہو گیا واں، اور کوئی آندا میں پی ٹی آئی دا میں کامیاب ہو گیا واں، اور کوئی آندا میں خواب لکھدا میں کامیاب ہو گیا واں۔ آئیے رب دے قرآن کو پوچھئے کامیاب کون ہے؟ اللہ پاک نے اپنی پاکلا مندر فرمایا فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اور کامیاب تے بندہ ہوئی ہے جنوں اللہ پاک نے اپنی جہنم تو بچا لیا تے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیتا وے۔ اللہ اللہ، آئیے جہنم کیڑی ہے؟ جہنم تو رب دیاں پرواہ منگیا کرو نا، آکھیاں کرو اللہ جہنم دیاں اللہ کیاں بڑیاں سخت نے، اللہ سانو بچانا ہے۔ اور کائنات دے لوگ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
وأنفسكم وأهليكم نارا اللہ حضرت شیخ علامہ مدنی ناصر مدنی صاحب دی طرف عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میرے امام عالی مقام اسلام دے نانا پاک نو ماننے والوں کل سننا دھیان دے نال میرے رب کریم نے فرمایا وے اے میرے کمنی والیاں سونیا محبوبا اے وضحا دا پیغام لے کے آن والے آؤ واللیل دیاں زلفاں والے آؤ علم نشرہ دے سینے والے آؤ سراج منیر دے مقام والے آؤ بدر منیر دے مقام والے آؤ توحہ دی شان والے آؤ ماشاءاللہ میرا بھائی سیف اللہ مدنی ڈس کے تو ماشاءاللہ دی کال آئی ہے نا اللہ قبول فرمائے سن لینی میری پہنے تمہیں سن لاؤ سن لانی جوانا تمہیں سن لاؤ ایویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا قرآن کہندا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا میں ہوں سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ پگھارا سدا نہ ماپے حسن جوانی سدا نہ صحبت یارا ماشاءاللہ حافظ انعام اللہ یابر صاحب میرے ویر نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت عطا فرمائے الحمدللہ سب میں بہتر اللہ دا شکر ہے حافظ عثمان شاکر صاحب ماشاءاللہ ہے درد شان دسان دے خود آپ قرآن سنان دے نالے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جام دے نالے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جام دے او جنو مومنہ دا میں پیرا کھاں سچ آکھاں تے آکھدوی راکھاں او سچ آکھاں تے آکھدوی راکھاں جیڑا کافراں نوں تڑپاندا اے تے دل میرا ٹھر جاندا اے ماشاءاللہ بڑی گل ہے جیڑا کافراں نوں تڑپاندا اے تے دل میرا ٹھر جاندا اے ماشاءاللہ حافظ عبد الوہی ربانی صاحب ساڑھے مسلک دی پہچان نے اللہ تعالیٰ نے ہر خطیب دے انداز دا منقہ دیتا ہے ماشاءاللہ جیڑا بھی خطیب ایک دفعہ سن لین اللہ تعالیٰ دے فضل نہ اس سے وقت دی نقل بھی کاپی بھی طرز بھی اتار دینے میں نہ کہ گزارش کرنا قاری حنیف ربانی صاحب دے انداز سے دو ایتا سنان پھر انشاءاللہ ساڑھا سفر تھوڑا جا رہ گیا انشاءاللہ پھر بات ہوئے گی قاری صاحب دے انداز اندر اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے واہ سبحان اللہ کتنی عظمتاں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائیاں نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی کیا شانہ رب العالمین نے عطا کی تھی ہم نے اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ماشاءاللہ ما انت بنعمت ربک بمجنون سبحان اللہ ایک قاری صاحب ان قاری اسماعیل عتیق صاحب دی طرف سے اندر انشاءاللہ ایک دو ایتا سنان گے مزہ آئے گا تمام ماشاءاللہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اور رب العالمین دا قرآن سنو قرآن کے اندر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا
اللہ اللہ محبوب دے پہلے یار دا تین شان سنندا ہاں حافظ نمر رحمان محمدی صاحب مولانا حمداللہ محمدی صاحب محبوب دے پہلے یار دا تین شان سنندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں او فیصلہ آباد دا جڑا واقعہ قاری اسماعیل جی حضرات پچھلے دنوں دا واقعہ وے میں جناب جناب شاہ کوٹ دے اندر ایک بلاری اڈے تے ایک بابا کھلوتا ہویا وے بابے جناب دے ڈیڑھ دا ٹائم ہے اوے ماپیاں دی قدر کریا کرو نا اے بابا کھلوتا ہے تے بڑا پریشان وے نا ایک پولیس والا آیا وے نا آندا بابا جی کتھے جانا وے نا آندا پترا اے نال چک کے میرا پتر مینوں لالے تک لین واسطے نہیں آیا تے پولیس والے آکھیا بابا جی پتر دا کوئی نمبر ہے تے دیو نا پولیس والیاں نوں بابے نے نمبر دتا وے بابے دا نمبر جدوں میں پتر دی کال مل گئی ہے تے باپ دی گل ہوندی ہے بیٹے دے نال آندا پترا میں آ گیا واں شاہ کوٹ ڈے کھلوتا واں اے پتر بدبخت جڑا ہے آندا اے بادی رات میرے کو نہیں آیا جانا اتھے ہی رہنا میں نہیں آ سکدا حضرات جدوں پتر نے نی گل آکھی ہے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری قرآن کہندا وبالوالدین احسانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی آواز دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے میں بار بار احباب کمنٹ کر رہے ہیں حافظ انزلہ محمدی صاحب کو بھی موقع دیا جائے انشاءاللہ آپ کو کلام سناتے ہیں انہوں نے شان حضرت صدیق اکبر پہ کلام سنا جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر او جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جس ویلے آقا دا دشمن زمانہ ہا اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ ہا اللہ چن کے یار نو یار دیتا نل توڑ دا پیرے دار دیتا اللہ چن کے یار نو یار دیتا نل توڑ دا پیرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جندہ در آقا کھڑکایا اے جن بھار نبوت چایا اے او جندہ در آقا کھڑکایا اے جن بھار نبوت چایا اے او جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر ماشاءاللہ شاعر اسلام شاعر توحید و سنت مولانا محمد منشا قادری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے بھائی حسن شیخ صاحب فیصل آباد تو اور بھائی حافظ وسیم صاحب ڈیرہ غازی خان تو میرے بڑے پیارے ویر حافظ مزمل یزدانی صاحب اور ماشاءاللہ بھائی اسد اللہ گجر صاحب میرے بڑے بھائی اسامہ لطیف صاحب اور دیگر احباب دی محبت دا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تانوں سب تو سلامت رکھے آنے والے وقت دے اندر اللہ سب نو بڑا خطیب بنائے اللہ بہت زیادہ دین دا کام لے تمام احباب دی محبت دا بہت بہت شکریہ ہن آخر تے حافظ عبدالوہی ربانی صاحب تانوں ناصر مدنی دے نام سے ماں دی شان تے ایک نظم سنان گے انشاءاللہ پھر جمعے دا ٹائم ہو جانا ہے تمام احباب محبت دے نال سماعت فرمایا جی حافظ عبدالوہی ربانی صاحب موبائل بند کرو تے ماں دی شان تے نظم سناؤ تے چلیے
आइए सुनिए ध्यान दे नाल लांभांगे मेरे वीर आफद अब्बास फौजी शहूपुर तो दी काल आई है ना मैं आप जी लाई सुन रहा वां अब मेरे वीर आफद अब्बास साहब गल सुनिया जी ध्यान दे नाल अल्लाह पाक ने अपनी पाकियां मंदिर फरमाया हुआ रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना माशाल्लाह नासर करना चाह रहा मुसलमानों सुन लेनी मेरी भैने तू भी सुन लो हमें गल्ला न करया कर हमें शिकवे न करया कर भाबियां कदे मावा नहीं बनिया मावा ही मावा हुंदियां ने तेरा वेड़ा सामण वालियां अज पराइयां आइयां ने ले माए सवेड़ा वंडे आए खुशी अमदार खेड़ा वंडे आए खेत बना ससारा वंडे आए घर भी वंड ले खेत भी वंड ले ये अर्थ दस किवे वंडांगे तेरा प्यार दस किवे वंडांगे मां दी शान जरा मदनी साहब बारक वाला वाकया सुना दो आखिरी वाकया सुनो अहबाब बहुत मजा आएगा लाहौर जा रहे जाना मैंने एक बार मेरी एक बाबे ना मुलाकात हुई है ना बाबा जी ना मेरी सलाम दुआई है मैं कहा बाबा जी की गल है बड़ा कोई कमाण वाला नहीं तुसी रोड ते तक पे खा रहे हो दी रात दा टाइम है गड्डियां च चीजां भेजदे पे होना बाबे ने होका भरिया ते रोन लग पे आवे आंदा पुत्र मदनी जिन्ना ओनू मैं कमा के खवाया 20 साल 30 साल अज उन्ना तक के मार के मैनू बाहर कड़ दिता वे मेरे वीरा कल सुनी ध्यान दे नाल मापियां दा अदब करया कर इन्ना मापियां नू किते तेरे ब्याह दियां फिक्रां इन्ना मापियां नू किते तेरी शादी दियां फिक्रां इन्ना मापियां नू किते तेरी मंगनी दियां फिक्रां इन्ना मापियां नू किते तेरे कपड़ियां दियां फिक्रां इन्ना मापियां नू किते तेरे जुत्ते दियां फिक्रां इन्ना मापियां नू किते तेरे मकान दियां फिक्रां अज तैनू रब ने इस्तां दित्तियां मकान दिता गड्डी दिती है फिर मरना पैगा लोग मापे हुंदे ने हथी जिन्हां नू दफन चेक करिए मुक्ति आस उन्हां दी विछड़ गया दी पल पल याद सतावे फरमाया वा कुर रब्बे रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा चलो मानो डबल टैप करो भाई डबल टैप करो मानो वो मैसेज भी आया भाई का ओ भाई अंसर साहब आते डबल टैप कर चल भाई मानो कर दे डबल टैप बहुत शुक्रिया बाप दा जी अल्लाह हाफिज अल्लाह ताला तमाम अहबाब नु सलामत रखे दुआवां दी दरखास्त है जुम्मे दा टाइम थोड़ा इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो होगी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह चलो